Dejanu Kovačeviću i opštini Gornji Milanovac dodeljeno priznanje kapetan Miša Anastasijević. Sutra otvaranje gorskog aerodroma u Pranjanima. Nastavljeni radovi na rekonstrukciji crkve u Majdanu. U subotu prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Minimalna dnevna temperatura 12, maksimalna 18 stepeni. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite informativnu emisiju Dan televizije Gornji Milanovac Plus. Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, ovogodišnji je dobitnik priznanja kapetan Miša Anastasijević za doprinos razvoju i unapređenju privrednog i društvenog ambijenta Srbije. Kovačeviću je priznanje uručeno danas u Arheološkom parku Viminacijum kod Kostolca. Program svečane dodele nagrada pod nazivom Put ka vrhu započeo je u 11 časova srpsko-rimskom dobrodošlicom i upoznavanjem sa kulturnom baštinom, a u 12 časova voditelj programa Milivoje Beštić, novinar i urednik Medija Inventa, pozdravio je sve prisutne, nakon čega su uručena i priznanja. Ova nagrada svakako jeste nagrada za nešto što ste uradili do sada i meni je drago da je opština Gornji Milanovac prepoznata kao motor razvoja, industrijskog razvoja Republike Srbije i drago mi je što sam u protekle 4 godine bio na čelu jedne tako razvijene opštine. A ono što je svakako podstak za budućnost jeste da ova nagrada je jedna velika obaveza da u budućem periodu, bar dokle ja budem predsednik opštine Gornji Milanovac, opština Gornji Milanovac stoji na pijedestalu i da bude na prvom mestu u Republici Srbiji. To je zadatak i moj i svih mojih saradnika i nadamo se da ćemo i taj zadatak do kraja uraditi. Predsednik žirija koji je odlučivao o dodeli priznanja, profesor dr. Radovan Pejanović, rekao je da se pri odlučivanju polazi od lika i dela našeg velikog kapetana Miše Anastasijevića, koji je prema njegovim rečima perjanica našeg preduzetništva i veliki dobrotvor i zadužbinar. To zadužbinarstvo, ta filantropija, to svome otečestvu koji su oni afirmisali, mi želimo da vratimo kao vrednu kulturnu baštinu koja je pomalo zaboravljena kod nas, a koja je jako važna i koju treba kroz prizmu sadašnje i privredne, i kulturne, i obrazovne, i sportske aktivnosti naših ljudi da pronađemo, afirmišemo, nagradimo, naznačimo, i na taj način mi faktički afirmišemo ono što je dobro u našem društvu. To nama treba. Afirmišemo ono što je domaće. Osim brojnih laureata, nagrade su dobili i ambasador SAD u Srbiji Anthony Godfrey, zatim ambasador i šef delegacije Evropske unije Sam Fabrici, kao i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Svečano otvaranje gorskog aerodroma u Pranjanima odigraće se sutra u 10 časova. Aerodromski kompleks sagrađen je na mestu gde su 1944. godine jedinice Draža Mihajlovića uz pomoć meštana spasile više od 500 savezničkih pilota. Kompleks se prostire na 17,6 hektara, gde je pista dugačka 650, a široka 60 metara. Memorijalni objekat, posvećen slavnoj misiji Halijard, izgrađen je u obliku aviona sa raširenim krilima. U okviru memorijalnog kompleksa biće izgrađeni muzej, 2 kongresne sale i heliodrom. U selu Majdan nastavljeni su radovi na projektu obnove crkve Svete Trojice. Radovi koji se trenutno izvode imaju za cilj pre svega sanaciju vlage koja se pojavila na zidovima crkve. Pripremne poslove za dalju realizaciju obnove hrama izvodi javno preduzeće za izgradnju Gornji Milanovac. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina i voljom priložnika i donatora i građana sela Majdana, Milanovca i okoline, mi smo danas započeli, u stvari nastavili smo radove na velikoj obnovi crkve Svete Trojice u Majdanu. Ovo danas što vidite ovde što se radi, to vršimo široki iskop da bismo
pripremili poslove za izradu drenaže, za izradu kišne kanalizacije, gromobrana i jednog platoa koji će malo i ulepšati naš hram, gdje će se vršiti i litije koje se povremeno obavljaju u crkvi. I meštani su se okupili danas kako bi pomogli i podržali obnovu crkve u kojoj su se krstili, venčavali, po prvi put izgovarali molitve i pristupali tajni svetog pričešća. Kažu da su ovakva okupljanja i lep način da se prisete moba kao dela tradicije srpskog naroda, posebno kad se udruženim naporima obavljaju aktivnosti za dobrobit cele zajednice. 87-godišnji Andrija Petrović, jedan od najstarijih žitelja Majdana, zadivio je svojom vedrinom i voljom da lično doprinese ovoj akciji. Ja sam došao da pomognem u moji 87 godina i da dam od sebe bar noliko kako mi život može da pruži. Mogu, hvala Bogu, evo ja sam 34. godište, hvala Bogu još me Bog drži na ovoj zemlji. Moj otac je bio pravoslavac, jel da? Puna nas kuća bilo djeca, ovdje sam se i krstio i pričestio i ponosim se sa crkvom koja je na jednom idealnom mestu, što retko de. Ukupna vrednost planiranih radova procenjena je na oko 8.750.000 dinara. Podsjetimo, pravoslavna bogomolja u Majdanu sagrađena je davne 1891. godine od kamena nadgrobnih spomenika na mestu gde se nekada nalazila crkva izrađena od drveta. Današnji dan na pijaci obeležila je prodaja paprike za pečenje, turšiju i ostavljanje ajvara. Zbog lošijeg prinosa paprike ove godine ponuda je nešto slabija, a cene se u zavisnosti od vrste i kvaliteta kreću od 80 do 120 dinara. Miris pečene paprike iz dvorišta nepogrešiv je dokaz jeseni i početka ostavljanja zimnice. Današnji pijačni dan uznakuje kupovine povrća za ostavljanje iste, a na pijačnoj sceni paprika je najtraženiji proizvod. Traže se razne sorte, od babura, šilja, ljutih, somborki, na džak, zajvar, turšiju, pečenje i salatu. Zbog slabog roda paprike ove godine, prema rečima pijačnih prodavaca, ponuda je manja, a cene zavise od vrste i kvaliteta. Prva klasa na biranje je najskuplja i košta 140 dinara. Danas paprika uglavnom dominira paprika, ide i paradajz, idu krastavčići, ide ljute papričice, karfiol, plaj paradajz. Cena se kreće od 90 do 130. Ima prva, druga klasa, ali to je tu negde. Paprike nema baš u velikim količinama, ove godine za razliku od ostalih godina, znači manje je ima na tržištu, u nabavci. To nam je malo problem, malo nam je problem i prilaz pijaci zbog puta. Mislim, svaka čast to što rade, to je sve okej, ali nekako nam je sad u ovom trenutku kada je sezona zimnice, nekako nam sad nama ne odgovara, ljudi nemaju gde da se parkiraju, ne možemo da fizički da izdržimo da im odnesemo. Najviše se paprika danas i kupovala, evo ja sam sve tako reći rasprodala, malo je ostalo paprike, najviše se uzima crvena, uzima se i ova amanda žuta, ali crvena za ajvar, za pečenje ovako za zamrzivač i to. I za turšiju narod ima isto uzima, najviše paprika, a i boga mi dosta sam i paradajsa danas prodala. Cena paprike je od 80 do 120, zavisi od kvaliteta, vrste paprike, pa solidno. S obzirom da je petak, moglo je bolje, ali nemam primanja za to. Pored nabavke za pripremanje zimnice, odlazak na pijacu petkom je ritual, izlazak i susret sa poznanicima, pa je uobičajena gužva i puno kupaca koji gledaju i birkaju pijačne proizvode. Evo šta kažu Milanovčani koje smo danas sreli. Imala sam zimnicu svu, rakiju sam ispekla, a zimnicu sam spremila sve, i kako se zove, ljutenicu, i pečenu papriku, i sve. Ajvar, pečena paprika, ono standardno, krastavčići, lovačka salata, i tako. Cene standardne, nije da je baš preskupo, ali može da se kupi, može da se odvoji. Iako je zbog slabijeg prinosa paprike, kako kažu sugrađani, njena cena skuplja, ajvara, salata i ljutenice u domovima tokom zime neće nedostajati.
Knjige koje za ovaj vikend predlaže Dragana Perišić i bibliotekar Gradske biblioteke Braća Anastasijević su Galeb Jonathan Livingston Richarda Baha, a za najmlađe čitaoce duhovita knjiga Odrasli nisu dorasli autora Srđana Protića. Drugačiji od ostalih u jatu, sopstvenog pogleda na svet, Galeb Jonathan Livingston žudi za brzinom i slobodnim letom. To je smisao života, a ne ono sumorno vucaranje do ribarskih brodića i nazad. Možemo da se uzdignemo iz neznanja, da postanemo kreativna, pametna i savršena bića. Možemo da budemo slobodni. Možemo da naučimo da letimo. U posveti ovoj knjizi Galeb Jonathan Livingstona kaže da je ovo priča o pravom Jonathanu Livingstonu koji živi u svima nama, odnosno u ljudima koji žele da ovladaju svojim mislima, a ako čovjek ovlada svojim mislima, ovladaće svojim telom i da pokuša da u svom životu živi slobodno, odnosno onako kako on želi. Naravno, Richard Bach je, što je možda malo nepoznat podatak, u isto vreme kada je napisala prva 3 dela koja su se javila u svim gotovo knjigama, napisao i 4. deo. I pod, da kažem, pretnjom smrću, jer je imao jednu nesreću, taj 4. deo koji je napisao istovremeno kada i sve ostale, on je to objavio i sažeo i naravno napravio knjigu koja ima konačnu verziju. Tako se zove konačna verzija Galeba Jonathan Livingstona. Poruke o slobodi i dobroti, drugačijim svetovima i da nema granica u trci za znanjem, pisac je otelotvorio kroz svog junaka Galeba Jonathana Livingstona, koga svi nosimo u sebi. Ne treba voleti mržnju i zlo, sigurno. Treba učiti da se shvati pravi Galeb, ono dobro u svakom Galebu i pomoći svima da to otkriju sami u sebi. Galeb je neograničen simbol slobode, oličenje velikog Galeba i vaše telo sve do vrška vaše krila nije ništa drugo nego sama vaša misao. Svi koji su voleli Galeba Jonathana Livingstona prepoznaće isti stvaralački duh u Bachovoj knjizi Iluzije, a poruka knjige je da je naša jedina obaveza u bilo kom životu da budemo istiniti sami sebi. Knjiga Odrasli nisu dorasli Srđana Protića duhovita je priča o odrastanju njegove dece Danice i Vukašina, koja kroz svoja pitanja, zaključke i razmišljanja često prevaspitavaju svog oca. I u ovoj knjizi Odrasli nisu dorasli je zapravo priča o detinjstvu njegove dece i oni koji on susreće u svom okruženju. I zaista topla priča puna humora, puna nekih pitanja koje najmlađi umeju da postave nama starijima i na koje mi ne možemo da odgovorimo. Vrlo duhoviti, vrcavi dijalozi na tom putu kojim mi hodimo zajedno sa našom decom i često se zapitamo da li smo mi zaista njima dorasli. U predgovoru predgovora pisac daje uputstvo za upotrebu knjige po kome je ne treba potapati u vodu, kiselinu, formalin, niti je nositi u Saharu. Takođe, nije dozvoljeno čitanje starijima od 23 godine bez nadzora maloletne osobe, a naročito je zabranjeno pravljanje aviončića od njenih listova. Ljubitelje knjiga knjižara biblioteke Braća Anastasijević u ponedeljak 28. septembra obradovaće popustom na sva izdanja od 20%. Drugo kolo ovogodišnje druge futsal lige Srbije i drugi ozbiljan izazov za klub malog fudbala Metalac Colorado. Posle izuzetnog izdanja protiv iskusne ekipe iz Blaca, na redu je okršaj sa još jednim ozbiljnim rivalom. Prepreka zvana Jastrebac iz Blaca, inače prošlogodišnji prvoligaš, uspešno je preskočena od strane izuzetno mlade ekipe kluba malog fudbala Metalac Colorado na startu ovogodišnje druge futsal lige Srbije. Sjajnim izdanjem, pogotovo u drugom delu meča, došli su do trijumfa i osvajanja 3 boda, koji će svakako biti dodatni motiv i elan za nastavak šampionata. Već predstojeće drugo kolo, koje se igra ovoga vikenda, pred cirkuzante stavlja još ozbiljniji ispit. Obzirom da i sledi put na duel protiv tima koji, posmatrajući kako sam budžet, tako i roster ekipe, spada među glavne pretendente za sam vrh tabele i borbu za plasman u prvu ligu. Koliko je klub malog fudbala Loznica Grad 2018. ove sezone ozbiljan takmac u drugoj ligi i koliko će težak rival biti za sve protivnike, možda su ponajbolje opisale slikovite reči Ivana Vuksanovića, trenera kluba malog fudbala Metalac Colorado. Loznica u našoj ligi je Manchester City. To je budžet do plafona,
To je profesionalizam najveći koji postoji. Doveli su neke igrače, oni misle da su to prava pojačanja, mi naravno idemo suprotstavimo onim što mi imamo, niko nas ne može lako pobediti. Borit ćemo se, nismo favoriti, naravno, outsideri smo, ali idemo po iznenađenju. Iz njegovih reči se također može zaključiti da njegova mlada garda svakako neće u Loznicu otputovati sa belom zastavom, već će potražiti neku svoju šansu i pokušati da napravi iznenađenje. Pa što da ne, možda dođe i do čitavog plena. A ako je šta sigurno kod cirkuzanata, to je da požrtvovanja i borbe do posljednjeg daha neće izostati. Jedan od najboljih igrača u mladom timu Metalac Kolorada, ubojita levica ekipe Jovan Urošević, složio se sa rečima svoga stratega što se kvaliteta njihovog rivala tiče i posebno tu spomenuo jedan interesantan detalj. Loznica je izuzetno dobra ekipa, oni će se sigurno boriti za ulazak u prvu ligu, ne sumnjam u to. Imaju dosta dobrih igrača, su doveli pre svega našeg kapitena bivšeg Đorđa Rosića, koji je igrač po meni jedan od najboljih u drugoj futsal ligi. Po svemu sudeći, bit će to vrlo ozbiljan izazov za trenera Vuksanovića i njegove izabranike, ali isto tako i prilika da odmere snage i ispitaju svoje mogućnosti na Megdanu sa izuzetno kvalitetnim rivalom. Utakmica se igra u subotu u Loznici sa početkom od 19 časova i 30 minuta i nadamo se lepim vestima. Pogledajmo i kakvo nas vreme očekuje sutra. U centralnoj Srbiji u subotu umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. U toku večeri vetar prolazno u skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevna od 19 do 22 stepena. U Gornjem Milanovcu u subotu umereno do potpuno oblačno i osetno svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće umeren do pojačan jugozapadni vetar. U toku večeri vetar prolazno u skretanju na zapadni i severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 20 stepeni Celzijusovih. Još jednom sledi pregled najvažnijih događaja. Dejanu Kovačeviću i opštini Gornji Milanovac dodeljeno priznanje kapetan Miša Anastasijević. Sutra otvaranje gorskog aerodroma u Pranjanima. Nastavljeni radovi na rekonstrukciji crkve u Majdanu. U subotu prepodne sunčano, popodne promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Minimalna dnevna temperatura 12, maksimalna 18 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste dan. Hvala vam na pažnji i prijatno veče.